بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتسا هب درس تمك أنا فتح المعين أبو لبت إخا خول درس زسان جماعة بون كاكبايا خول بيتفن باقال نخيتسا تصالولغو نخيتسا تبسب درس دا تصالنا هب جماعت هبون کاکبایی شرح بیخی زبونین ابون شرح جیب نخون هبونین ابون مدین الدا اورگا صلی الله علیه و سلم اس مکه الدا سا مدین الدا هجره برو میخک هب مدین الدا شرح بیخی زبونیلا مکه الدا اصحاب زبی جدود الله رضی خیال مشرکون از ای کفور زبطا جدود حلبون بک اینا خیالو هدینگو نخیت سالانا هب جماعت هبون کاکبایی خیل بشون ده قدر بگین ابون امامگی هدینگو امام استا نخوی خراوچگی هدینگو نخیت سالانا هب جماعت ابون کاکبایی فریضه کاک عجدت ابیت اون بال میخک اقو سنت بگین ابون اما روزمان خوی ادda bugün abun hep cemaat tabizi hedingo nekhetsa tsana vüjdat obit un balev kak abu rabjoldasa gorkha bakhanin abun bet un balev kak hebet un balev kakik cemaat tabizi sunata betin abun amma imama solgi imamasa nakhwigochia solgi kiyazogo rekhara bet un balev kak vatan kiyazogo hema khak sunata bugün abun cemaat tabizi hiç onani reqara betin abun nekhetsa سالانه دوب وجدت آبیت اون باله بکاک بیت اون کاک بالوی گچی است خدو بیال در رخیونی نبون هدینن بعضی رقاره بیچ وعدینن هدینگو عکسال دگی هدینگو فریضه و کاک بالو بگوننی سنت و کاک بالو گچی است خدو هم خخی هب رقاره بیچ نبون هدینگو عکسال دگی رقاره بیچ نبون هدینگو تراویح ازو کاک باز در رخیونگین ابون نخیت سالانه ویترو خو کاک بالو گچی است خدو هب گی رقاره بیچ نبون هدینگو عکسال دگی قربت اینابون هب درسل اخیر الداگی نخیت سالانه دوب عجدت ابیت اون فریضه و کاکیک اقصنات بگین ابون هب فریضه تک ابو رجال دستا غرخ بقانین ابون نظر ابون ادب سرب کاکی هدینگو سنت کاکی هب ایبگو کاکیک جماعت تبیز سنت گچ اینابون هدینگو کرات گچ اینابون هلاس خدوبگی زين الدين إتساق خالبوغو جند الله قر حياس قال النووي والأصح أنها فرض كفاية نكر مذهب الإمام الإمام النووي أس أبو نيلا شوش أبراعي بوغن أبون هب جماعة أبون كاكباي فرض الكفاية بوغيلا أي تو جماعة حاجي هبيج أناني روس خروجل شنا شاعي مناخك كل فرض بوغن أبو نيلا الإمام النووي أس هب جماعة ابون کاکبایی هیچی دلیل دکزت استگی الامام نووی اس بچونه بگو اورگ صلی الله علیه و سلم اس حدیث الدخون اورگ صلی الله علیه و سلم اس ابول بگو تونیگی خبگو چیچ الا روسو خیاگی اولاق خالده جدوتسا جماعت هبون کاک بالارب شیطان هزت اد کرشل هبون گورنانی ای شیطان هزت اد برهن گورنانی خبگو چی روسو خیاگی اولاق خالده وگنانی غوز جماعت هبون کاک بچ اونانی شیطان خاغزدت اد کرشل هبولین اول بوگو اورگ صلی الله علیه و سلم است فلب حدیث الدخون دلیل بچنل الامام النووی است جماعت هبون کاک بایی فرض الکفایت بک اینخی سو جماعت خبیچ اونانی تو گیدال رسو خروگر شینا چای مناخق کلی نبون للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤدات فقط غب الإمام النووي أبو ربجو جماعت هبون كاكباي كوش أبراعيال دريقون فرض الكفاية بگن أبو ربجو هي فرض الكفاية عيب يخل فرض أي صوبت آية تو جماعت هبونناني تو جداز ست أسا كل فرض بگل هب جماعت هبون كاكباي بيخي نزي روچبي هز دستا غرخ بخانيل روچبازي هب فرض الكفاية هج إلى جماعت هبون كاكباي هدينغو جال بالوغال در آخرال گروك إن كللا فرض الكفاية خون جماعت هبون كاكبوك إن كاناناني عسينا خيمال هب جماعت هبي فرض بوك إن الدستا غرخ را قوللا هدينغو جال إركنال گروك إن
ine kolela bikhinal balugal dera kharal erkenal geruk ine kolela lagzalgi hezawur khara kolela ay lagzaza fardul kifayat bukunarila jamaat habun kakbaze hedingo safaralgi hej el ruk ine kolela gol bikhinal safaral rugel chay gor khara khanela safaral da rugel chaz dasa fardul kifayat buk int asa kolela hedingo gob jib kak buk ine kola ujdat obit baleb kak bet baleb kak gorila itsgo ujdat obit baleb kakik jamaat habize fardul kifayat bugo balugal dera kharal erkenal safaral de hej el roqorugel hedinal bikhinaze bugela jamaat habun kakbay quchabrayal dere qon fardul kifayat ay so jamaat khabunani sogidazasat aso kole fard bihaythu yadhharu shi'aruha bimahalli iqamatiha gob adabugo balugal dera kharal erkenal safaral de hej el fariza ujdat obit baleb kakik gob jamaat habun kakbay fardul kifayat bugo heb kusalda goz gob baz kolela heb jamaat habun kakbay khul alamat jib zahir khuleb kusalda heb jamaat habun kakbale bak alda jamaat habiy khul alamat zahir khuleb kusalda hedinan bikhinazda erkenal balugal dera kharal safaral de hej el ujdat obit baleb fariza kakik hedinan fardul kifayat bugela waqila innaha fardu aynin wa huwa madhhabu ahmada neker mazhabal dariqon zaif abra'yalda abu lebugo heb jamaat habun kakbayi fardu ayn bugin abun ay jibji chiyastat adda bugin abu lebugo neker mazhabal da zaif abra'yal dariqon heb jibji chiyasta jamaat habun kakbayi adda bugin abu rabra'i imam ahmad el mazhab bugin abu lebugo zainuddin etsa jinda allah gur hayas sheheb zaif abra'yal dariqon jibji chiyastat adda bugebin abunani jamaat habun kakbayi muslim bukhari as bisarab hadis buk ina khirloin qalebugo i'anatut alibin abulebt ekhalda awaraga sallallahu alayhi wa sallam as abulubugo jinsa qas tabunila niyat habunila kakbayin amru habize singi heb kakbazegi singi ditsa amru habizegi qas tabunila tsochiyasta imam khiabein abun adama zakhunes kakbaze buk ine singi dun adam algun sadaq inuk ine jododa sadaq ugi buge hel adam azukhe jal jamaat habun kakte jal rachunarel jinsa hezdet ade hezu ruqdaru hizeruk inin abul bugo awaraga sallallahu alayhi wa sallamas heb hadis bachanin abun i'anatut alibin abulebt ekhalda khalibugo munafiq zabazul haqaqh jal jamaat habun kakte rachunarel hedin gojodotsa kakki balarel hezul haqaqh bachara bugeleb hadisin abul bugo i'anatut alibin abulebt ekhalda eleb hadis buk ina kholo nekher mazhabalda zaif abra'yal dariqon jivji chiyasat adda bugila jamaat habun kakbayi amma he bugin abun qalebugo zainuddin etsa jinda allah gur hayas imam ahmad el mazhabalda jamaat habun kakbayi jivji chiyasat adda bugin abulebugo zainuddin etsa jinda allah gur hayas waqila shartun li sihhati salati sogi zaif abra'yal dariqon heb jamaat habun kakbayi bugin abulebugo kak behi yakhe bugev shart odinan jamaat habun gorunani kak makhularin abulebugo sogi zaif abra'yal dariqon amma quch abra'yal dariqon khet abuna ey habi yakhul fard bugin abun ay so jamaat bananani jamaat habun kak rosu khurugeshina chay munahalda so khasal khule fard bugelehe wala yata'akkadu an-nadbu lin-nisa'i ta'akkudahu lir-rijali falidhalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna heb jamaat habun kakbayi aqo sunakhulari ruchabaze bikhinaze aqo sunakhule badinan bikhinaze aqo sunatabuge badinan ruchabaze hedinan aqo sunatabe ila heb jamaat habun kakbaze ikhiyalloin abulebugo zainuddin etsa jinda allah gur hayas bikhinaze adinan aqo sunatab ruchabaze jamaat habun kakbayi hechebuk ina khirlo karata bugela bikhinaze jamaat habun kakbayi jodotsa teze amma ruchabaze jamaat habun kakbayi teze karata bechela wal jamaatu fi maktubatin li dhakarin bimasjidin afdalu anji jamaat habun kakbayi faridav kakik bikhinav chiyase mashkidalda faridav kak jamaat habun kakbayi bikhinav chiyase heb khiriya bugin khalebugo
Zainuddin etsa jinda Allah gur hayas. Şeylan abunani i'anatu talibin abulebt ekhalda qalebugo awaraga sol sallallahu alayhi wa sallam su hadis buk inakhirloila. Awaraga sallallahu alayhi wa sallam as abulugo. Nojot sayla le adamal kak baila nojor goro qob kakakhul bishun khiriyab kak bugin abulugo awaraga sallallahu alayhi wa sallam as chias balev kak jindir goro qob qobalev kak bishun khiriyab gela farizav kak khotun farizav kak bai mashqidalda heb khiriyab bugin abulugo awaraga sallallahu alayhi wa sallam as hedingo i'anatu talibin abulebt ekhalda qalebugo nikhet aburabki bixinav chiase farizav kak mashqidalda jamaat habun baze khiriya boginabun hanji heu bixinav chi aburab joldasa gorkhaba khanila chujuadan hey chujuadan akhe jindir goroqo jamaat habun kak bai khiriya bogila mashqidalda sagi awaraga sallallahu alayhi wa sallam asul hadis buk inakhirloila awaraga sallallahu alayhi wa sallam as abulugo nojot sayla nojorgo ruchabi mashqidalde rachqinalda sanaqech ageila hez jodorgo roqob kakbai hezie khik agi bugin abulugo awaraga sallallahu alayhi wa sallam as hedingo i'anatu talibin abulebt ekhalda qalebugo uila bit arabugela karata bugela hedina ruchabaze jodor hayat kusmukh singi bersinal singi haybatal hedina ruchabaze karata bugela jal jodorgo mahramiyal bixinal gon sadaq mashqidalde rachqine karata bugela Muslim Bukhari asul hadis azult ekhalda buk inakhirlo Aishati dasan radiyallahu anha aldasan Aishati sa radiyallahu anha abul bugo awaraga sallallahu alayhi wa sallam asta bikhumuk arab ananayla ruchabatsa ade bachqin aburabjo awaraga hel mashqidalde rachqinaldasa naqhech aze goch ala anila dol banu Israil azu ruchabi naqhech aral adinan mashqidalde rachqinaldasa gelsin ki halt izabun singi bixinazol berat adet salev retel adretun jaqane khir adinan hedinavjo awaraga sallallahu alayhi wa sallam asta bikhumuk arabanani Aishati abul bugo radiyallahu anha yash awaraga sallallahu alayhi wa sallam as hel ruchabi mashqidalde rachqinaldasa naqhech aze goch ala anila she godinan gol mashqidalde rachqinalda khun fitna kel dahn qibuk inakhulu elasa khadobgi Zainuddin etsa qalebugo jinda Allah gur hayas na'am in wujidat fi baytihi faqat فهو أفضل وإلا بيت أربو جلا غب جماعت جندير رقباتناني إسقو أسو رقو غورناني مشكدال دا جماعت هجوناني مشكدال دا صحو أو غورناني عدم الغوراجوني هجوناني أما رقو أسو جماعت بغوناني هما خاش جندير غو رقو جماعت هبون كاك باي أدلنا مشكدال دا بايل دا سخيريا بو جلا أورغا صلى الله عليه وسلم أسول حديث بك إنا خيرلوين قالبوغو i'anatu talibin abulebt ekhalda chias sogida chigun sadaq balev kak heb kiriya khura khaldasan jinsa gosoho balev kak khaldasa kiritsi karabugela hedingo chias igo chigun sadaq balev kak sochigun sadaq balev kak khaldasa kiriya khura khaldasan tsikarabugela tsikun chai rugu anin abulebugo awaraga sallallahu alayhi wa sallamas heb Allah se tsikum baqulebugela ekhiyallo ruqo goruna جماعت هچنانی مشکدال دا صحو او گورنانی وکونا رو گونانی هما خاک رقو جماعت هبون کک بایی خیری ابوگن ابون قالبوگو زینودین ایتسا جند الله گور حیاس وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذراعي وغيره هدينغو غب رقوب جماعت سيكم باتنان مخخي رقوب جماعت هبون کک بایی خیری ابوگلا مشکدال دا روگب جماعت هلدا سرقو روگل سيكوناتناني هم خخي رقوب جماعت هبون کک بایی خیری ابوگن ابون قالبوگو زینودین ایتسا جند الله گور حیاس أذراعي أبولو علم چياسكي هدينغو هيو غورو تسوغيداو علم چياسكي جندا موج أي هبورا برعيال داريقون أي مشكدال داروغب جماعت تاها روغوناني رقو روغل لسا رقو جماعت هبون كاك باي خيري أبوغن أبونيلا أذراعي أبولو علم چياسكي هدينغو هيو غورو تسوغيداو علم چياسكي
قال شيخنا والأوجه خلافه نكر شيخس أبون خالبوغو زين الدين تاجند الله قرحيس أي زين الدين المعلم ابن حجرس أبونيلا بيرهن أبو ربراعي هيخل عكسل دبوغيلا أي أذراعيسكي هدينغو هيوغور تسوغيدا وعلم تشياسكي موج أي أبو ربراعي هيخل عكسل دبوغيلا أي مشكيدال دا روغل جماعت رقو روغل دسا ده روغوناني مشكيدال دا باي جماعت هبون خيريا بوغيلا سرونوغين أبو لبوغو بيرهن أبو ربراعي الدارقون زين الدين المعلم ابن حجرس ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه قدم فيما يظهر انجي مشكيدال دا كاكبايا خل خيراكيغي مشكيدال دا سقاطيب خون رقورغونيغي ياغي تسوغي داباك الدبوغونيغي غوبا جماعت باچينغي باغاناناني مشكيدال دا باناني جماعت كو باچونهچو اما مشكيدال دا سقاطيب خون رقوبوغونيغي كيبوغونيغي باناني جماعت باچوني بوغوناني هما خاك مشكيدال دا سقاطيب خون كاكباي نخي ظاهر خولب جاي خو خيب سبب بينل هاني تسوغي مسألة باچوني بوغو اعانة طالبين ابو لبت اخل درقون مشكيدال خول خيراكيغي هدينغو انسان اصل حضور اي كاكالدا جانب صلو بوغب شينابجو راقالدا باچينابي الله راقالدا باچيناوي كاكيخ هدينغو الله سي لوغبيغي راقي حليغي وصو مشكيدالدا هيچ اوغون قاديب خون بالي ميخا خدينان حضورغي خشوعغي باچوني بوغوناني هما خاخ اب خشوعغي حضورغي سبه بلين ابو لبوغو اعانة طالبين ابو لبت اخل درقون اي هب مسألة دجانيك ايغو باتياب كلسالدا باچين رس بوغيلا لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها شغب مشكدال دا جانب جماعت هجوناني مشكدال دا سقاطيب خون جماعت بوغوناني دو مشكدال دا سقاطيب خون بوغب رقخلت سبه ابو لبن ابوناناني شغور خيلا جيب خور خراب خيرا خيلا جيب عبادت هلدا عبادت هلدا خور خراب خيرا خيلا رقرا بوغيلا جيب سبه بيزه غب عبادت تو باقال دا خور خراب خيرا خيال دا سگي هدينغو تو زمان هلدا خور خراب تو عبادت هلدا سگي جيب عبادت هلدا خور خراب خيرا خي سبه بيزه رقرا بوغيلا عبادت هلدا خور خراب خيرا خي شبن ابوناني وقاتب خون جماعت هبي شي بوغيلا جماعت هبي شول بوغيلا عبادت بوغيلا غبا شول تو عبادت خو خيرا خي بوغيلا جندا غو خور خرابا اما مشكدا خو خيرا خي بوغيلا باقال دا خور خراب جو يه باقال دا خور خراب خيرا خيال دا سگي هدينغو زمان الدا خور خراب خيرا خيال دا سگي جيب عبادت الدا خور خراب خيرا خي سبب بزر قرب بوغيلا زمان الدا خور خراب عبادت شبن ابوناني مثال خباسناني اس كاك بنا نوجل اول الدا اسي جماعت شول بچو اما ده نخ بخناني جماعت شز خموغو هما خ غو زمان الدا خور خراب خيرا خيال دا سغو جماعت الدا خور خراب و خيرا خي جيب عبادت الدا خي دا خور خونه بوغي دوت سبب بزر قرب بوغيلا والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها طب عبادت جيب تو زمان الدا خور خراب غوب سبر قرب بوغيل حبيزه باق الدا خور خراب عبادت الدا سا مثال خباسون نخيت سبب بسوخگو ضحايا خلكاك مشكيد الدا باناناني غوب قويا خل اون قبط اگابون ثبوت الدا باز شول بچ اسي انج اون قبط اگابون ثبوت الدا غوب ضحايا خلكاك باله بوغوناني مشكيد الدا باز شول بچو هدينك ايگو جو باغاناني سينگي زمان الدا خور خراب هب عبادت سبب زر قرب وگلا دو باقال دا خور خرالسا اي غوب مشكيد ابورا باقال دا خور خراب عبادت هلسا زمان الدا خور خراب غوب عبادت ضحايا خلكاك قويا خل اون قبط اگابون ثبوت ارم خخ باي رقرب وگلا هدينان زمان الدا خور خراب خيراكي سبب زر قرب وگلا الله نكه توفيق يگي جماعت هبون كاك بايلدت اچ يبيزه نكه هاد درس هنبتلا والحمد لله رب العالمين.